ngap de soba pi ki parlo ki bistrat pe yakne ke video ha kan ke channel Pynkhein Lionel Messi yakne ke record balabat do Cristiano Ronaldo kumbangi tip Cristiano udah start tip call ha ka history jangka football ha ka bola bat shibun ya ka record ha ka jing tip call bat ka way ka record ka bo Cristiano la bat kadai ka Europe top 5 league ha ka bo Cristiano la tap hadu ndruspa kan dai pun ndru liki call ha ka Europe top 5 league Lionel Messi la Pynkhein ya kan ka record lengba ka jingla jong batep kol haka jingele kai persya e ka mon pilar haka liki won menin kasni haka bol Messi lo tep ya kan ka kol haka minit ka banyaw punyaw lengba ka bol balapan bu da Fabian Ruiz kum ta lengba kan ka jingla len Messi ban tep kol haka ka jingele kai ulo Pynkhein ya kan ka record balabat tang do Cristiano Ronaldo haka bol Messi lo tep hadu ndruspa kan da punyaw liki kol haka Europe top 5 league haka bola tam shikol ya Cristiano Ronaldo ubala tap druspa kan dai pun dru kliki kol ha ka Europe top 5 league kumban chuput kan mahune Cristiano Ronaldo labat ru ya ka record na kamta ka jing tap kol jong ha ka club keral jong ha ka bola tap adu nyospa iwe kliki kol na kamta ki club ki boyule kai ha ka bola Messi uduna stang arkol ya Cristiano Ronaldo ha ka bola Messi ula tap adu druspa kan dai pun nyaw kliki kol haki klub ki boyole kai kata nak klub Barcelona bat kumju nak klub PSG te hato Lionel Messi udang la nem ban Pynkhein ya kan ke record kabala bat do Cristiano nakam ta ka jing tap kol haka klub ka boyole kai haka bo Cristiano mta lolaj ban penyeso sya klub Al Nassr bat hadu mta Cristiano umpan yo ban tap kol nakane ka klub ka ba udang penyeso ndri haba pai so Lionel Messi kadai kalat bat ka kabuk sia Lionel Messi hadin ka jingun saw Jangan nama JA bat kumju kalian Mbappe. Na kamta ban yo tep ko ya klub PSG. Ban Pynkhein ya kan ka record balabat do Cristiano Ronaldo. Tep parlok tang kini ki kubo. Ngin second du hakui pat ka video. Kublai shibun.